village defense force masi lang thenau haina encourage to government by the government maragama adu at the end suicide to go reba. This is the policies of the government. I am not politicalized, I am not blaming to anybody, but I blame still to the government because it was forced by the government. Integrity se kai ragadi sarwina kari to bigadagi kai rapagi jangde am wang le rabanina kai re na khalagadi sarwagi stand se kari no kai lo bigadagi ha dum tam la lasu ni use. Hojik leiriba tangdu leitadraba iramdam Manipur asida thamari henjilaklaba leitafam khangdana leraklaba matam asida Thawang district leiriba MLA singda Youth Frontal organization singi thomi singna thomjinduna MLA singi wakhlonda kari kari leiri amadi Youth Frontal organization ki thomi singna hanglakpa wahangda MLA singi wakhlonda kari kari khumlakpa kari kari Paokhum lakpa habina singma singdugi matangda tangkakna na video khara nong nini sida sandokjage ngasi ahan batang ka kyoina MLA Meghachandra gi yumda ahan boina thomjinduna Youth Frontal organization gi thomi singa unaduna wari wadai chanaba amadi MLA gi wakhalonda irang asiga mari lenana santi laklabagi damata kari tobu ngamgani MLA ama oina kari thodang lobi gedori haibina singba fazarabu wahang kya gi Paokhum taminasi tangkak naina Thawang district leriba MLA khudimaki yum da sangkhiba sing adugi video dot mathang manau naina adumak sandok charake ngasi ahan bagi oina MLA Meghachandra gi hojik Indian National Congress ki Manipur Pradesh ki president ki thawai chu pubiriba MLA asigi wakhalonda kari kari leiri habado ngasi ki taka sida kudo tamjarake miyeng taminasi ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯩꯕꯤꯕꯒꯦ ꯁꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯒꯦ ꯀꯗꯥꯏꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁꯥꯔꯅ Youth Frontal organization Thawang mayam lakiriba sinau adagi lakiriba pai punamak ai lekai khumna jabo chari sumi mayamna hangbiriba aikhoi gi stand karino aikhoi gi daita kari longdoribno kari fidebno haina hangbiribo nam thakali sumi music lairiba Manipur da lairiba mayam amadi tongan ba civil society organization maroina mangda lepiriba Youth Frontal organization ki leaders mayam members mayam akhoi punna masi chaminaduna me gi tang ahum dagi tholiba violence se masi loisanna bu honabada mayam na khaliba wakal duma aini khali loinana mayamna solution nama porkna ba honaba
maduda mayam koi tana daga tausi haibadu ai koi chap chana koi su stand lei maruoina hojik thokliba irang se aina kitang thamjabada sarkar ki honorable chief minister council of minister amadi sarkar sida support tawriba honorable MLA khudima masigi head na daita lei loinana honorable chief minister the council of minister now with the support of ruling MLA mayam singina lepakpa masidi mayam gi oiba leba sida irang je tholakpa matamda awana yaudaba community su loinamak effect towi aduna sarkar na loisange hana hairakpa darkar leibada masi sarkar gi oiba warepti oi makoi gi responsibility oi tagum sum loisan da honabada parja mayam adigi opposition da leiriba MLA mayam se masi gi darkar nei hairaba ekoi fully support to ekoi fully support to karigum kanda ekoi puno makse situation sidi yadre MLA work ekoi resign tor kanda ano wo plan nama torsi hairo bhokta we are ready to do that ekoi fully support to aduna mayam koi gi youth ki mayam lakmi ba isan sing minau sing maruma pang mayam lakmi ba mayam sing na khali bo khanduma ekoi ngasidi tamware leiriba hiram khudi makta ekoi sokchille adegi no makangdana misi minawa tengtha khol leiriba mayam singse ekoi yengbada wai khangbada wai amasung tahoidaba thogok thorom mayam ama koida koi marak thengnariba mayam singse aduki mati ekoi wakhre koi tumina leiba ngamte amasung ekoi gi sap chana thengnaba yaba haiba yaba mayam de ekoi su haiduna leibani adubu hujik youth frontal organization na ekoi gi stand karino haina ina repeat tawjarabada ko yamna sengna prajagi da magle prajana sima tawsi haina hairakpada ai gi yumda lagana traga koi baton toropada ekoi everything mayam si shanti porkani shanti lani natraga concrete oiba solution nama pora ani na haibagi wakhalonda changchibba matamda loina thawai hapchang yauna support tawi haina ina na thupcheni sai question le situ happy we sir sir se am haibi ni sir do opposition da lebi bai ni mo ina sir ina hajani budi sir sai gi sir na sai opposition da leire sai gi ruling na tabli na sir gi power leite na haibi budo adu sai gi khoi praja dagi haidi praja na tawse haibadu khak na tab sir gi tongan haidi khoi gi opposition da leiba khoi gi sir MLA mayam sing khoi tongan kai to bu yabagi haibagi adu gum program gadi lokot piba leibra kai to bi gi haina khalige Manipur gi integrity se kai ragadi sir hoina kai to bi gadage kai ra pagi jangde ang wang leirabani na kai re na khalagadi sir gi stand se karino kai lobi gadage habadum tang la last one thumbiyo sir udi aina haikibadu akhoi opposition da leire akhoi di yauro habadi nate roi khani sir aina haijekibadi maru aina di responsibility se sarkar pairiba singsina makoi gi concrete oiba makoi gi solution tawno honabasi makoi gi responsibility yamna jawe haibadi aduga akhoi gi oidadi leibak sikai danaba adegi tongan ba separate administration leiba we are fully stand for not to have this separate administration haitare ekoi madugi mayuk lepi ekoi manipur se yamna ityasik oiba adegi nithau palingai degi mathang chatharak pai ko yapun ba saktam amani aduna ekoi gi oiba se ekoi masi tongana ekoi opposition ni ekoi power pai ni heavy question leite everything ekoi adum important oi ekoi gi aduna ni akoi opposition MLA singna भारत की MP 21 से अखोना कौथरगा
Manipur da amutang visit tawbiyu haidana hairaga visit taru matungda parliament da achauba focus sama adi solution porokna bukhona bada MP ever in the history of Manipur da ahanba incident oina MP 21 amukta da lakhibse masi aikoi ge achauba adi role amani credit sunati role amani maramdi solution porokna bukhona bada mayam ki MP mayam adegi political leaders mayam around about 26 political parties mayam la akanda makoi da aikona khanghan ba sport da visit to ba aikoi accompany tawwa aikoi achauba role da lawje even how gi ba koi gi assembly da adi agenda to aikoi sarkar da dum haije masi aikoi na hangjaba question khara सरकार ना हापियो और नत्रगा सरकार ना एजेंडा पुथोपिरो करमाइना सोल्यूशन तौसिके करमाइना खनसिके हाइबसी सरकार की साइड की पुथोरपसु याय असेंबली द एज पर रूल की बतु की ना सरकार ना एजेंडा पुथोरप याय अदेगी और ओपोजिशन देगी पुथोरप याय अखोइना क्वेश्चन तारा अमु पुखले एमएलए मगा देगी private resolution move tawi mayam ama tawi it is not political but as per rule masi samvidhan ki batu ine koi puthoi basida sarkar na su agenda se ekoi na hai su lokot pite moi na su puthorak ta bini na ekoi di am kana di move ti tawi aduna maina di lai but ekoi opposition le raga su ekoi theidok tuna lei roi mayam na दरकार ले हाइबा और सीमा दरकार ले हाइबा मतम दा एलओएस अखोई अदुम मयाम की पुन्ना चबिनरगा थबक तोबनी हाइबसी थमजरी एगिबिंग एके चंद्र बुजम आई फ्रॉम वांगजिंग केम दंजगी हदिक से तमो कोई सेंटर दगी लोरपत से मनिपुर लेबा प्रजा पुदुमन हाइतर थाजा बसे नोमो नोमो सुम वाला पदम तोबो अदुबो कोई मियां दा खंगत लबा चाही बंगा के मीटिंग नसीना सेंटर दा लेबा यूनियन मिनिस्टर सिंह प्राइम मिनिस्टर सिंह होम मिनिस्टर सिंह गुना बसफ मतम दा तोंगान मी मंगा मी अहुम उना बकी थबक कन जुक्सा थबम तव मसी सेंटर की पॉलिसी प्रोग्राम ओइब्रा नत्रगना मणिपुर की लेबा लीडर सिंह सिगी असोंदो ओइगदोरिब्रा हाइबसे सिमगा अखोई साइट की याम खानी लाइव मैम सिंह करी मरंगी होइबनो अदुगा तामोद अनि सुबा क्वेश्चन लोइना आइगी थमोइदा याम नुंगाइ त मैम सुंगामा हौजिकसी मणिपुर द लेबा प्रजा मैम से दुम मति वारे तुमम साफम फिशर दे तुंगदा करी ओरकन कमाइ तुन हाइबसे हम त तंदो लेता फम द लेबा त नत्र अदु हौजिक लेबा मेकअप असिदे सिदा सेंटरना उल लेबा नीति नियम सिगी मरकता हाइतारे अखोइ नमु अखोइ की मायोक्ता सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा सिंह सेंटर जिंगे थाजा बंग नोमगे सुम लेबा पालिबा गवर्नमेंट सेंटर जिंगे ना कोई अवाबा पिरि मैम सु उरगा कोइ जे कैद मोइदा थाजा बचु वाल पन खुदक सदली हुरेन की अहिंग सिदा अतोपा कोइगी ओपोनियन द लेडी बाइटर जिन कुकी जिंगे तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जि खंगोक नोरे इंग पिथोक रे हाइतार गदि ऑपरेशन ला मोइना सिगी मतंग द खुदक पिथोक खुदक करी फिरे ब्लॉक द या द निसिंजे जिंगी नाउ नगेसी अमनु क्वेश्चन अदुबो I think separate administration pithook yaro. We are deadly stand against giving off the separate administration. To be people yaro. Adu madi I koi Piragadi, maybe Piragadi. Yes. If Piragadi, Pirabadi, Karita Udagadi, Side. Adu अखोई दी एलओएस अदुम पीबे यारो हैन लई अखोई की लेबाक अदुम हौलगी हरगा तोगान को मयाम डिमांड तरपदा यतुम बतोंदा पक्पा लेबाक मसे अमत काइबे यारो हैबसे दिस इज द स्लोगन and actions and the reply of our party से तुम अखोई हाइर लेको अदु पीरगदी हाइबसी yes पीरगदी सेंटर गवर्नमेंट and स्टेट गवर्नमेंट जाना रे पीदोइने Piragati, and he another the PBR. Aduna Madu the
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯗꯕꯅ ꯐꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯗꯅꯅꯕꯅꯤ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯈꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ थाजब अमा लैरगदि खोइसे हनगिदोइनेबा थाजब अमा पिबियो हाइबे वानेबा थाजब पामबगिनेबा खोइसे ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯋꯥꯏ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯗꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ MLA-ꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯀꯟꯐꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯈꯟꯅꯕ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ we should work together ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ like anything ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯆꯦ ꯇꯥꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄꯅ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ लेबाग सिदा अदु yes अदु मामे अखोई मिशन दौले तमना लेगा लान से सोमिना से अदु मामे अखोई की मणिपुर से भारत की फिवानुदा मर्ज तौकी से अखोई की टेरिटरी यावरग तौकी यामना फॉर्मल ओइबा अखोई की एस्टैब्लिश अखोई की हैविंग किंग्स हैविंग टेरिटरी अखोई की लम लेजरगा अखोई से मर्ज तौकुने Masjid amam thugairaga pipi gona merge the unity. So everybody will stand against Bharat, India. Yes. Aduni lakani. Everybody will come against India. Adu tungan mesti memelakani ha. Aduna ekoi gina matam tu da merger tau kiba matam da. I repeat, merger tau kiba matam da. Ekoi gi including our territory, north, south, east, west. सिगी बाउंड्री से यारों का मर्ज तो उठी बने अदुगा मस्जिद अमा बिमो द बिथुमो न मर्ज तो नते that is the power of the king which had been merged to the union of India so we would not allow adu yani ni ko adu na masimi pu khuri ma su community khudi mo su masidi khang ba kar lai right number lai freedom of speech ni thuma ngang ba yaro maramdi निंथौना अखोई पावर से यूनियन ऑफ इंडिया दा मर्ज तौरगा अखोई टेरिटरी याव पीखिबने अदुरगदी अखोइना मतमसुदा मर्ज तौरमबदो मधु अमुक मचेत मयाम म यथोकने हाइगदी we need to back to the pre-merger merger की ममांग हलक पदरका लेरोइता अजुसु अखोइ ने होय no on that 15th evening, I press conference that 15th evening the press conference we did 16 की खबर है यूरोपनी करीबा center की prime ministers, union minister and other minister उनबा तारबदी मणिपुर की वाफम सिद उननिंग तारबदी उनबियु अखोई सपोर्ट होगे but chief minister ना रुसिंगा को उनगदबनी Mari manga group ho unabiganu. If required, opposition MLA jujauge please invite to us. Aduga Manipur se one time, including prime ministers, home minister, chief minister of the state. Mayam se yauro unarga athubu matam to solution pubirak na ba. Hoda view hai se. Hai. Aduna mi mari manga unabase. Karigino. Then too, ruling MLAs. And the minister, Kariki Masin Kaido Unagano. Opposition the Harry Home Action, opposition to Mana, ruling to Mana, we had a suya. That is general concept. Aduga, mi manga, ahum, Unabadi, I Lale the Kadi. Adunaki question, do I Lale the Kadi? When Unari Mo said Lale the Kadi.